الله أكبر الله أكبر الله أكبر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنا لله إنا لله و إنا إلیه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. خدای بزرگ و شکست ناپذیر با ملت حماس ساز و تاریخ ساز ایران است تا عهدی که با امام خود بستند تا سرانجام ظهور پیش برند. به روح بلند امام راحل و خلف صالحش، قائد اعظم، شهید و عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای. Das pessoas até voltarem para casa. Temos prefeitos brasileiros em Israel que voltaram aos hotéis, mas agora a orientação é outra. A orientação é para que a população volte então aos bunkers, que se protejam nesse momento, porque há então essa resposta do Irã. Lorival, pode continuar, por favor. Primeiro, Israel foi degradando as forças do Hamas e do Hezbollah no Líbano, né? E as milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria, e agora culmina nesse ataque para degradar o poderio militar do Irã também. O Irã baseia muito a sua força militar em mísseis balísticos que levam de 6 a 13 minutos para percorrer os cerca de 1.500 quilômetros entre o Irã e